because igali esikwalenge your excellency bali na abaibori bane barali bali ni chiango chiane bali na abana ba minto my brothers my grandmother my grandfather nabo balenge gali your excellency teto tio kora siasa na abaibori baito siasa iliyo gukora nabo tokanya kora Nairobi ga lakini siasa ili gwataka gukora rero use siasa ikuwa letere Gusii yokuminyo kebinyoro ko ngaina bangina elitali siasa to gukora buna antu bali tolwiteze binyoro bili inje ngote y'abantu baitekene because bali na abaibori bane I will feel very bad ko ngaina abaibori bane and that is why today your excellency njende pained okwenda liyo bara ko ngaina abaibori bane ko basiringi 200 na ko bachi t-shirt oni ga abantu baitegento batagete namagenderero kango muna wacha liyo bara eko batenge nyagitarie ko igurwere nyagitarie ri esikwalenge your excellency if with all due respect onye gwesigete utakeiro oirigi your own time oira nase nyagitarie ri omanye problem nyagitarie ri ngayere the little works ya koliru ga your excellency needs my effort my own effort what if budget ya 4.2 billion ya development kwa ba MCA budget 920 million what gonna 3 point something billion your excellency